Imidlalo ke iyaphambili ke imidlalo yeAfcon siboneke legend ke ingqungquthela wadlala ku leHighlanders le Warriors wadlala njalo ngaphesheya kolwandle Uzenzo Moyo. Zenzo imidlalo yeAfcon le ubone njani so far? Hayi imidlalo yakhona imnandi kakhulu. Kuyatshengisela ukuthi ibhola seli-improve ele-Afrika. Ubona njani wena team engani ngakhathaza yipi la? Hayi mina ngibona ngani Senegal. Ingayidefend. Hayi ngayidefend. Umdlalo webusuku namhlanje idlala lalo ubona ngani izawina apha kwa-Ivory Coast. Hayi izawina but izawina nzima. Ngemva kwe-Ivory Coast ukuthi yadliwa 4-0, so I think bahambe bayenziwe homework yabo ama-players. Babona ukuthi ba-disappoint abantu abaningi but kuyabe kungumdlalo hayi onzima kakhulu but ngibona i-Ivory Coast i-Senegal izonqoba. Okay, sikhangeleke iqembu lakho langapha eSouthern Africa uyakwazi wena ukwabona le South Africa idlala. Uyibona nje idlala leMorocco? Hayi ngibona ngana ila chance against Morocco. Angiyiboni siba the chance South Africa. I-team esisupportayo sibili but hayi chance. Ubona ngani ngehlulwa kuyini izizathu ukuthi Morocco nge-World Cup yeqina kakhulu? Hayi no, in terms even of ama-players ungacompare ama-players 1-1. I think so far mina ngibona ngani South Africa i-best player yabo ngumfana lo kuthiwa nguThemba Zwane la. Upesi down ngibona ngani form yakhe ngani idipile I think la. So abathemba abantu 1 or 2 but iMorocco lawo uyabona lama. Sesikhangela ukuthi ama-team emaningi e24 iminyaka najalo ba-18 kambe kuyinto enhle eAfrika lokho ukuthi ama-team amaningi. Hayi into enhle kakhulu. Into enhle kakhulu ngokubona kwami kwenzeka ukuthi i-spread ibhora and amanye ama-club anjengabona kade so-Cape Verde bonke labana Namibia sebetshengisela ukuthi bayadlala bakhona. Elakho ke leZimbabwe ubona ngani amathuba abakhona kumnyaka le buya yini? Hayi eZimbabwe ngibona ngani kumele kuqale kulungiswe ezinye izinto eziningi in terms of ibhora kwenzeka ukuthi because kade sibonke ona la ama-team engikhuluma ngawo Namibia sasibabhuqa Cape Verde asingababali vele uSenegal asikwazi ukudraw labo mali bonke la but kade sesisalele ngemuva so I think kulezinye izinto esingazenzi right njengelizwe.